أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا رب، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ونثرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولذلت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومذانبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواتري وجوارحي ولساني. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى، فقال في كتابه الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يتوري وودني الله سبحانه وتعالى kanko Allah taguɗo o feppindini o fondindiri ko tagi kon. kanko Allah subhanahu wa ta'ala fotindinɗo ko tagi kon, o fewni ɗum kadi e laawol ɓurngol fewude. te yettamo kanko rabbu samawati wal ard, dalanɗo en ka deftere makko teddi nde: wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. tawi on habar ɗon ko teddungal ngal Allah teddiniri en enen ɓiɓɓe adama ɓe o tagi. wonde hey ko wono yo ɓiɓɓe adam ko teddungal e mon, jooma mon Allahu mo nano toon fiimum no yewte, o tagay ko o faala tagude kon, o suɓo kadi e nder ko o tagi kon, o warra no o faalira noon. ko kanko tu woni lanɗo gooto, tawɗo o waɗay ɓe o laami ɓen ko o faala sans discussion. wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o tagiray d'abord no o faalira, o taga kadi ko o faala, si o tagi ɗum kadi o warra ɗum kadi no o faalira kanko Allah. o holli en misal mum, o tagi goɗɗo mo ala nene ala baaba, ɗum ko Adama alayhi salam. ɗum heƴi leydi e kambu deƴƴi, o wuuri o heƴi ka leydi. o tagi goɗɗo goo o waɗani mo baaba, o waɗanali mo nene, tawi ala sonnajo kaw iwi. ɗum kadi heeji deƴƴi hok Hawwa alayhi salam. on o ala gorko, yani o ala suddiɗo kaw iwi, koye gorko woni ko iwi. halaqaha bi abin bila Allah tagi mo waɗani mo baaba, waɗanali mo nene, ɗum kadi heeji gasi. o tagi goɗɗo goo o waɗani mo nene, o waɗanali mo baaba, ɗum kadi no hanuno hejude deƴƴa hokkara min minali gueɗe. Isa alayhi salam mo mari nene, Maryam alayhi salam, o wala baaba. o tagi woɓɓe goo o waɗani ɓe nene e baaba, ɗum kadi heƴi. ɗiɗo nayi kala ko piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko programme makko. wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o catégorie nayaɓo ɗo, o groupe nayaɓo ɗo, o ngel tagangel nayaɓel ɗo, man ngel yumma e ɓen, Allahu subhanahu wa ta'ala holli ka qur'ana tigiri wonde ngel ɗo kadi ngel senditi pecce nayi, e kanko Allah o faala ko ɗum ɗummi faala bangel ngol. wa rabbuka yahluqu ma yasha, kadi Allah tagay ko o faala, o warra kadi ko tagi kon no o faalira, yo ɗum heƴu. Allah subhanahu wa ta'ala holli en e ko tagi kon e mandeji ɗi o tagi ɗin, wonde no toon woɓɓe goo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓiɓɓe rewɓe tun, taw ko rewɓe tun ɓe jiidi. na wigol ko angal barki, ko noon Allah faalira. na wigol ɓe to annano mawɓe maɓɓe, ko noon Allah faalira. Allah gal wa rabbuka yahluqu ma yasha. c'est-à-dire ɗum ko probléme tagu noon.
ko probléme tagu o rabbuka yahlugu ma yasha o tagi ɓen ɗon o waɗani ɓe ko wiyete kon bimana tawi woni mi faami moƴƴa hara haqqillanɗen perturbale ko woni ko yewtude allahu subhanahu wa taala okki woɓɓe yoɓe jiiɗo suddiɓe tun mini ɗum nahangal barke kaari ko rewɓe tun jiiɗi ko noon allah faalira wa rabbuka yahlugu ma yasha woɓɓe goo ɓe jiidi worɓe tun ɗum kadi na barki ma annon na doole ma na faamu ma ma haqqille ma ko noon allah faalira yo wow ɗon ko waɗi so waɗan ma an worɓe tun o tagi woɓɓe goo o jillindiri e nder reedu wootiru o yaltina gorum o yaltina deyum o yaltina gorum o yaltina deyum taw ɗon kadi ko noon o faalira na wiigol a ɓuri fof woɓɓe goo ɓe ari ɓe wuuri tawi ɓe mari nene ɓe mara baba allah wi ono hay futti watta e mum a heɓata ɓiɗɗo abadan on ɗum wona aqim ko français ɓe wiyata kon les femmes stériles bimana rewɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe yiyata yiitere ɓiɗɗo haa ɓe maaya ɓen ɗon kadi wona wiigol ko barki woni ala ya heɓen tawhiidi moolanandi si ukkoɗen eɗi piiɗi ko noon allah faalira allah addi aya qur'ana gonginɗo ɗiɗo nayi kala o daali lillahi mulku samawati wal ard hey allah o mo nano toon fiimu ko kanko woni taganɗo on kambuuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi ko kanko jeyɗi lillahi mulku samawati wal ard hollugol ma wonde awa kala ko yiiɗa o fewji ka leydi ɗo ma ka kambu koko jeyi o fewji e hoore mum ka deftitu lillahi mulku samawati wal ard walla woodani jeyal kambuuli ɗin e leyɗele ɗen yahlugu ma yasha kanko allah o tagay ko o faala tagude kon ko ɗumi faala définitugol ɗo yahlugu ma yasha o tagay o woodina ko o faala kon e nder kon ko o tagi ɗon allah daali yahabu liman yashau inatan no woodi woɓɓe goo ɓe o okki suddiɓe tun na feere maɓɓe ma kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ko allah faala wa yahabu liman yashau dhukur no woodi woɓɓe goo ɓe o okki worɓe tun aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan no woodi woɓɓe goo ɓe o jillen o waɗi gorel e deyel ka reedu maɓɓe ɓe yaltina ɗum wa yaj'alu man yashau aqima o waɗa woɓɓe goo ɓe jibinta taw ko kanko allah faala ɗum ka ɓey yoɓe wuuru hara ɓe wondi e moodiɓe maɓɓe e genndiraɓe maɓɓe tawana sabu kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ma angal barki bimana allah acca ɓe ɗon hara ɓe jibinali ko noon allah faalira yahlugu ma yasha si tawi woni en ari e banngingol ɗe ayeje ɗo ma yoga e ɗe ayeje haray kon ɗum faala ɗen on anndi no woodi waaju no hani heɓugol objectif fannunde ko faala ɗen kon e ɗum ɗo bimana ko ɓanginalngol woɓɓe goo saliɓe ko allah wi ko yo waɗu ɓe wi ɗum watta ɓen no woodi hakkundeji men no allah wirino yo tagu makko ngun organiseur ngu yaha ɓenin ɗum laɓaka allah wawa wadde ɗum allah subhanahu wa ta'ala jonni engal misal molanangal e o internet molanaɓe wiyeteɗo alqouranul karim siɗa ɗaɓɓude net ɓurɗo wonde keye e soobe sa yiidi e qur'ana hara heeɓi net ɓurɗo kellude sa connecti ke on internet ɗon ka www.alimran.com a naati ɗon e site molanaɗo al imran a yiyay ɗon komi falama ko yewtude ko allah subhanahu wa taala daali bimana hollugol ɓe jaɓa o tawhidi ɗo allah daali no toon woɓɓe goo falanoɓe jibingol goɗɗum tawi ko jiyaɓe allah laaɓuɓe poyi allah wi sali ɓe heɓata woɓɓe goo ari tawi ɓe faalaka heɓugol allah jonni ɓen itten ɗum honto surata al imran allah subhanahu wa taala daali وإذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله دالي هديته nde sonnajo imrana o wiwno o wi allah yo mi tanjini ko mi sowiɗo miɗo yiɗuma allah miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ay o kalgilali ko no o jibinta o anda kay ko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko o hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o hokkimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓayamo golle aduna hay hunde wono kammo koɓe tafsir ɓe makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran
c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu l'alim o wi Allah hey jaɓanan noon ko komi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo noon komi wi kon kadi sabu sa noddana sa wowlanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o subike tawi Allah na d'accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa ɓayti woni o jibini o bobo o ndaari o tawi na ko faalano ko na ko subi kon o ndaari o tawi ko bobo hun deyu mi a Allah sinna ɗum ɗo mi faalano min ko gorko mi faalano ya hokkan miɗa anniyani mamo ka moƴƴuki an inni wada'tuha unsa wallahu alam bima wada'at karmo koɓe jannguɓe alqur'ana ɓe jangi ngal nokki laabi ɗiɗi woɓɓe goo jangigal wallahu a'lamu bima wada'tu arano selli ken woɓɓe goo jangi wallahu a'lamu bima wada'at karmo kojo maketeɗo imamu tabari o wi ko ngal ɓuri fewude c'est à dire ko Allah ɓuri andude habar arɗon ɗon ko habaru min allahi azza wa jalla ko Allah ɓuri andude ko honɗum jibinɗa wallahu a'lamu bima wada'at Allah daali walaysa dhakaru kal unsa sonnajo wi donc konngol ngol Allah filliti ko sonnajo yewtinde ñande walaysa zakaru kal unsa kono noon Allah nomi faalirano yo ɓiɗɗo gorko an on wonani o waɗani o fuddiɗo ɗo o wawata waɗugol konko mi anni tawi o heeɓi probléme o annike bobon o kiimo Allah yo bobo wonu ka juulirde kono est ce que suddiɗo waway wonde ka juulirde ñiiɓa ka nder juulirde holli wata subano Allah ko watta kon a tarday a sugoto tun o majjine tawi pittum waɗi joni bobon o hokkama Allah so jibinama ko yo wonu ka juulirde ha o maaya sonna jonno wona kene jego diina kan no wi na yo rew ka sera juulirde sakko naata honne tuma non o bobo ɗo hokkete Allah naata ka juulirde o mi jaɓiti dokkal ngal Allah wi o a hokkino nan ko ma kadi o wonanalan ko honno ɗo gerdata probléme wayni sammaytuha Maryam onni Allah teddungal ma mi innitiri bobo Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim mi torika manon Allah dandu o bobo kanko e jurriya makko on fof immorde e ndu seytaniru o hokka bobo wiyeteɗo Maryam tawi wona ɗum ɗo wonno ko ɗaɓɓi kono o heɓi bobo wiyeteɗo Maryam ɓay o heɓi bobo wiyeteɗo Maryam mi yalta e nder o site ɗo site www.alimran.com mi yaha mi natana site molanaɗo www.maryam.net fi yallanningol nde yewtere sabu kawa se on fen on ko yeeso woni andi programme ji Allah ɗin fof habɓoɗi ka sakkitorde inna rabbaka labil mirsad o sonnajo o neɗi ha o mawni ɓayti o mawnimo ka nder juulirde o ala yaltude toon gorko fof mo woni yiidude ko gorko gollowo makko on ko wondi ɓe kadi ko yongo ko yewƴogo ya ndiyan ɗan adda ha ka sera juulirde joƴƴina ɗo yalta yaha ɓe yiideta sonnajo o ara o ƴetta ndiyan ɗan o naata o gollitira maasi ko ñaamete o adda ñaamete on ha ka dambugal jamrudu o joƴƴina o yaha sonnajo yalta ka mihirabu ƴetta ñaamete on nafo ɓe yiidali ha hande o sonnajo no woniri noon nduureedu ƴuufi ñande goo o yaltita mo ii ƴowgugol ndiyan suka on yiimo tuyni probléme kiɗa adda ka juulir fof sonnaji no adda ka juulirde fof no andi Maryama no ka juulirde fof no andi Maryama wonda gorko hay e goto si wona Habibu noon no andi ha hande fawali Maryama jungo Maryama ƴetti reedu julɓe Allah probléme o ndaari Maryam alayhi assalam woni Maryam nene Maryam makinama woni probléme waɗi ka juulirde mi anda koye hoore hombo Maryam inni ko wonɗum o wi accimilando ma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka sonnajo wi o woyi o wi aw min mi heeɓi ko ngalɗinilan sonnajo gandi direct ko ngalɗinimo koko sonnajo ƴetti ko reedu sonnajo wi Habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah o wi ko hombo tagi leggal awetengal ngal o wi ko Allah
o wi si tutama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah o inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol boobo e reedu sonnajo hara o memondirali e gorko imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani habibu wi gati sonnajo o jibini boobo mi naata ka site mariam.net sonnajo mbay o jibini boobo o wani o maafi c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala waɗi événement bimana gila o memmini ndeññande ha hande o deƴƴali sari kawaseji arɗi ɗin ɗon miɗo faala goto kala yo tasko on qissa wallahi a ɓeydoto gomɗingol Allahu rabbu samawati wal ard sonnajo ɓay o jibini o wendi tawi ko wendi mo wona wiigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi ko no watta o boobo imo dari mo calculde boobo hon kunkun noddi mo kaw dari ɗon alqur'an wi fa nadatha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya boobon ko inni nene boobo bendu nene o wi fiu o ndaɗo tawi ko boobon gon mo yodde koy nene waalo fowtuɗa Allah no fowtimma Allah no weccitanma ko ɗaati waalo fowtuɗa alla tahzani wota suno kadi probléme fof ala qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah waɗanima ndaɓɓuɗi ɗaatundi ko walla waali fowtuɗa sonna jon tawi nanngodirama ka tawi o événement ɗo kay no mawni ɓuuri oya joni bobo peni on ko nde wotere ko mbaɗɗi yendu kun kay watti jonnugol ordre yo waalo sonna jon o waali ha gasi bobon kum ɓanti ko wi nene o wiyo koye ñinni nanngu leggal tamaro ngal dimba ɓayɗa weela tamaro futta e ñaama sa ñaami ndiyan no ɗa yaw yara wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhla tusaqit ilayki rutaban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna dimbu leggal ngal tamaro futta e hocca yara kala e ɓeydo ɗo imanu gokkum anden kon boynete Allah sonnajo maƴiti kadi ko won ɗon o nangi leggal ngal o dimbi ha tamaro futti o nafi kadi on tamaro bobon ko ngaari tawi nene makko ha joni no aani biro makko no jooɗi no calculde o miijotoni to si goɗɗo landi kelan fi o boobo heɓorɗo ni mo ala baaba boobo pune maƴƴiɗo endude wotere tutti no wolude sifa ɗi haalaji no laaɗi foy kadi taw gonɗumi mi watta o boobo fay kon kon inni fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya nene ta maafo kadi no gata accata haala waalo en andinde probléme no mawna o ko accata haala waalo waddoto andude fi makko kaɓe nani ka woɓe rondika ka hewtoye kaka fokkitino kon o inni boobo wi nene no gata accata haala waalo e reway ɗo joni landoma pourquoi o boobo deƴƴi ɓuɗe ta jaabo hay goto débat on accidumi mi ƴetti conséquence on mi jaaboto allahu akbar sonnajo on ɓernde makko nden deeƴi o ƴetti o boobo o rondimo o fokkintinimo naɓugol ka maɓɓe ɓay o hewti tawi rimaire on yaltino nder toon fof naatugol makko ka saare fof waɗi ñaara kawo hewti o ɓen ɗon iwtira ɓaawo jokka ɓe jokkondiri ɓe yehi ha saare nden fof mooɓi sonna jon tawi ha porte de sortir ala ka o rewa o jooɗi o deƴƴiti o heɗi ɓe tawi noon boobo no wimo kadi taw wowlude fof no landade mo wonto o boobo iwi qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya emba maryam a addi ɗo hunde hawnide ya maryam ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya e maryam e piya waɗi ko hawni ngal mangal fof andiraka ɗum ɗon ma ha hande andiraka debbo goo famen yewtere nden jumma ma ha hande andiraka gorko goo andi wiyede ɓiɗɗo ceerno kaari on ƴettirede ɗum no hawni ɓiɗɗo ceerno kaari ƴettirede taw si ɓen ɗon kadi ɗumannanoki ñande goo ɓe faljano Allah yettori ɗon فقال الطيبات طيبين الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات ɓeeɗa ɓenningal mangal fof andiraka ɗum an kon tawittiɗa ɗum sonnajo jaɓali wowlude ɓe ñaaɗi e makko fof holi son bobon kum ɓanti wi allahumma salli ala muhammadin wa sallim acce haqqe jama fof deƴƴi heeɗi bobo on no mafude iri deƴƴe bobo on no mafude
kala ndaarɗo taw ko mbobo no udditi gite no ɓantide hakke ko min ndewi tan hulta goto holu kadi ko mi faala yen ma ko du seeɗa andi woɓɓe naatu no wattingol goɗɗo tawi o mayaali ɓe looti mo ndiyam ɓuɓɗan ha o ɓantoyi o ko rela mi yara kadi ɓe wi ko sakkitiɗo yaltude yino dambugal ngal luttuɓen kam mo kala ka fewtiro naɓor no birki on o yayi quoi kadi bobon ko ɗurri boboy acce haqqe makko den taw sonkutum ɓeni a heɗe bobo on no makude fof heeɗi kadi qala inni abdullah bobon inni heeyi min komi jiyangel allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya ko minni tawi alaka konngol feƴƴaɗo ka bobo waɗi identité makko on o holli kadi fonction makko on professeur kadi ɗum on fof si tawno tan an on no jotuɗo ko carte d'identité timmuɗo ni koye ɗum carte d'identité moƴƴina ja janga a yantaskoɗa mo moƴƴa fof mo holli donc ɗum ɗo no fewndi fewndo ɗo tawi mami rewa ɗon simi feƴƴan noon to ka muhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabajo ɓurɗo teddude annabajo ɓurɗo mawnude e ko allah subhanahu wa taala tagi neɗɗo mo allah subhanahu wa taala tagali gore mum o laatino ko karmukojo o janni o waaji o laati ko docteur jo o ñawdi o sellini o laati ko o nene o yurma o laati ko o baaba o faggi neɗɗo gooto heɓanɗo communauté mum ɗum ɗo fof wallahi on heɓatamo si wona muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o woni professeur jo molanaɗo o woni médecin jo ñawdowo kala nawnare no waɗi zahiran wa batinan kala ka ñawnare nde ƴiwri tawi muhammadu ñawdege ndaroyi no windani sahabajo ordonnance sahabajo goto no inni aba zarri l ghafari abou darri l ghifari o ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam onni ya rasulallahi awsini fewndo ɗo miɗo naatidude e moɗon e clinique molanaɗo waɗowo visite to nder ton ko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hôpital molanaɗo docteur on ko mouhammad nawnu ɗon ko abou darri l ghifari o ari o tawi nelaɗo miɗo muusa kadi a waɗan visite ya rasulallahi awsini nelaɗo waajolan goɗɗum wallitolan konnguɗi maɗa ɗin mi wayi ande nde mi woni ndin nelaɗo windani mo ordonnance wallahi son jonnimo docteur ɓe ɓen ka hoore leydi fof ɓe hay goto wawatamo janngude nelaɗo maki ya abadar jaddidi safinata fa inna albahra amiq wa akthir zada fa inna alsafara tawil wa khaffif alhamla fa inna alaqabata qa'ud wa akhlis alamala fa inna arraqiba basirun la redna sen firi moɗo en seeɗa ɗo ara en andali woni ko nelaɗo maki nelaɗo miɗo ari yaye waajolan nelaɗo maki hey larde kam mouhammadou nabir to yewtere nden nelaɗo maki hey moƴƴintillana ma kam moƴƴa saabu ndiyam ɗam maayo ngon hingo luggi la ilaha illallah moƴƴillana kan maayo ngon hingo luggi waɗa njooba buy nder ton sabu ko fokkituɗa toon no woɗɗi ɓiyta dongal ngal rondiɗa ngal bagage ji ɗin sabu felle ƴawoytengo ngon hingo peenu laɓɓina golle ɗen sabu surveillance on no suti hay hunde suuɗotako ɓe sa jangi ɗu kon no famuɗa e nder ɗo konngol annabajo kadi wo makko heɓaki a miiji tan to hoore maɗa janggana ordonnance hoore ma mi watti ɗum e sooke ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓaw en yettude allah juulen o annabajo tedduɗo tawde ko o wonno annabi men ɗe garta e mawdu mo nanɗe on kalma ko ɓenno yewta en ɗo joni fi muɗum daqqatun bi daqqa ko ɗum woni mawdu men on ɓenna e français la loi de talion daqqatun bi daqqa ko ɓennino kon la loi de talion yani ɓe ka français définition kamɓe ko ɓe jonni kon ɓennayi la loi de talion existe
de punir l'offense par une peine du même ordre, yani, existe de punir l'offense par une peine du même ordre que celle-ci. Imana, ɗum no tabitira loi de talion on ɗon andi ko alyahuda wonno ko arti sencude ɗum kawore leydi woɗɗa kadi kaɓe ƴetti kaka deftere Allah subhanahu wa taala Allah no yewti en kadi on kadi fi o mantama ka aduna ɗo koka deftere yani tawrat ka yani ka ancien testament ko to woni ko ƴetti ɗin on sharia ɗon Allah dal wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-'anfa bil-'anfi was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas ko ɗum woni la loi de talion bimana mo ittima ñere ko yaytumo ñeeri mo ittima nowru ko yaytumo nowru mo fustima yiitere ko ya fusmo yiitere o yiira wotere yiira wotere ko ɗum woni dakka tun bi dakka imamu Shafi'i rahimahullah o yewti o définiti ɗum e abiyatiji ɓanguɗi o naɓiri kadi probléme on bimana ka ɓuri welde faamude e ka ɓuri mettude kadi si yottama ka probléme rewɓe إمام الشافعي وماكي عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت هرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعردة مسلمين نندوك أبيات إمام الشافعي وماكي عفوا تعف نساءكم في المهرم hadite e rewɓe yimɓe ɓen ko ɗum woni dakkatum bi dakka hadite e sonnaɓe yimɓe ɓen ta'iffa nisa'akum fil mahrami sonnaɓe men ɓen kadi ɓe accete e ko harmi kon terto rewɓe yimɓe ɓen e ko harmi kon yimɓe ɓen kadi tertoto yani sonnaɓe maɓen e ko harmi kon woni watajannabu ma la yaliku bi muslimi woɗɗite kadi konko tawata bimana wona ko handi e julɗo watajannabu ma la yaliku bi muslimi woɗɗite konko tawata handa e julɗo kala ko julɗo hana wadde woɗɗito o wi inna zina daynun ko wiyete zina ko ñamani fa in aqrattahu si a ñawlike kana alwafa min ahli baytika fa alami joddi ndi wontanay ɓewngure maɗa nden o wi faamu noon ko yotoɗa kon hoolo quoi fa alami o wi man yasni yusna bihi mo waɗi zina nokku goo zina waɗete ka makko in kunta ya hada labiban fa alami imamu Shafi'i wo siko a jon haqqille faamu ɗum ɗo dey si tawi ko a jon haqqil faamu ɗum an naatuɓe yirbingol cuuɗi bonna enɗan bonna giggol saka nawnaje andu ko wonɗa ko wadde nokkugo fof artay ka maɗa ko ɗum ɗo woni koye neke kon dakkatun bi dakka bimana ko rentingol e sukaɓe no wiruɗen ni muhabara mawdu on ko yo heɓ objectif mo serteten ɗo yo Allah nasir mawdu on haysi ko goto e meɗen yo Allah nasir e mo info haysi ko goto e meɗen ɓe ɗo kullole makko o inni bimana ko ɗum ɗo woni sari on joni imamu Shafi'i o yewti en ɗo fi waɗede yotto kono koye sengo o ngo sengo zina ko innete ko waɗugol zina no gasa woɓɓe fulɓe Konakiri ɓe ɗon ka andude ko no wiyete zina haw ko wiyeten ko la fornication ma ɗum l'adultère bimana sanga tawi gorko hino yottade e suddiɗo mo tawata dewgal humangal ala hakkunde maɓɓe no wawa hara gorko on o ƴettali suddiɗo on ƴettaka ɓe wi ɗum fornication no wawa wonde hara gorko on mo mari simana ɓengu sonnajo on kadi no mari moodi ɓeɗo ɗiɗo mo kala acca couple mum yaha singo goɗɗo goo waɗa toon zina no gasa buyno miijade hande taw ko honɗum waɗi lagine no wayi ni taw ko honɗum waɗi ko fof no woodi ka leydi kono ala ko nafe taw ko honɗum waɗi jama on no tampi heege no tampi simana angal ko nete ko yurmede Allahu subhanahu wa ta'ala min simi landama ko honɗum falli en fi maaro ma ko falli en fi ndaygu ma ko falli en fi simana kala ko maporɗen kon wallahi alazim
mi nattanay ɗum gooto allahu subhanahu wa taala ko honnum kadi o falliri ko yurme nden o yetti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makino hay e leydi hay wootiri oɗo bakkatu zina feeñata e mayri sona allah itta yurmende makko nden e yimɓe ndin leydi gasanowoɓe weƴƴitaɗa kunsati waloɗano ha hira hinna kañum ɗum ala ka feƴƴude ka leydi men ɗo a zina est ce que ko gonga e nder komi waɗi kon recherche min daari fi prostitution ko fewndi kon ka leydi men lagine ɗo ndu muradu jiiɓindu halkindu wiyetendu zina wallahi l azim ONG no ɗo mo geli ɗe fi muɗum en fof ɓe inna mo fraternité médical Guinée ɓen ɗon ko kippuɓe bimana tintidugol e ɓe wonɓe wadde o prostitution bimana zina on waɗugol jeeno ngon ka nder leydi tindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kan hiɓe wadde ɓeeɗo hiɓe humpiti ko woni mum ɓe yewti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗoɗo ɓe yewtaɓe akramakumullah hino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako mum tawa sa towni kum kum a piiti kum hay hunde gasata yalto toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e fittir kum noppi e sokkitir ko ñiije saako mum kum fof ko ɗum ɗo sa yino mo ɓorni a innayi ya dammo cortége o feƴƴa o ɓorno ha moƴƴa o huccita o yaha saare en ville ñalla toon de 8 heures à 18 heures no jinda hakkunde bureau ji tawa wallahi hay coggu soƴƴaari o ala oɗo ko catégorie arano e wonɓe bonnude leydi ndin bonnirandi koynete kon Zina ɓe wi ɓe hiɓe ɗuuɗi haa feƴƴiti ɓuri hiɓe yehi haa ka tawata haqqille nanngata wonde ko ɓe woni wadde ɗum par ce que ɓen noon sa yi mbaadi maɓɓe ni la plupart maɓɓe e maɓɓe sa ndaari a taway ko élève et étudiante kadi woni wadde ɗum bimana rewɓe tawɓe ɓen janngi ka l'école ji no anndi no faami no waawi yewto goɗɗo français convimen kamo ko ɓe woni wadde ko ɓe nanngiri ngal banngal ɗon kamɓe kadi ko ɗon ɓe woni jokkirde ko ɗon hirande e coƴƴaw woni yawgol ɗaɓɓa ɗon client yawgol bimana ɗaɓɓa ɗon nguure woɓɓe goo ko wonɓe bimana naatude e makkiji ɗi annduɗen e barji ɗi annduɗen e hôtel ji ɗi annduɗen ɓen noon kadi no toon nguure maɓɓe on fof koye ɗon bimana ɓeeɗo ONG ɗo ɓe holli wonde ko ɓeeɗo ɗiɗo woni saakude zina on ka nder leydi lagine ɗo par ce que en yewtay fii ɗo e nder noon ɓeeɗo ɗiɗo e nder ɓeeɗo ɗiɗo ɓe ndaari ɓe tawi hiɓe ɗuuɗi haa maayi kono wallahi dalle 85% e maɓɓe 85% e ɓe wonɓe saakude ɗum ɗo ɓe windi kadi ka internet wonde ko ɓiɓɓe julɓe de 85% e maɓɓe ka sonnaaɓe ko julɓe de 94% ka worɓe wonɓe njaataade ɓerrewɓe ko julɓe ɓe wi fii hon ɗum donc no mawniri haa ni ka nder leydi séminaire waɗaama Conakry ɗo no gata rabuye men no geli fi makko le 21 har le 23 février 2008 ɗo tawi objectif on ko ɓenni ko l'encadrement de la prostitution pour combattre le VIH-Sida bimana ko etagol hundito ɓe yimɓe wonɓe yeeyude hoore muɗum ko etagol hundito ɓe ɓe needi moƴƴiri e hoore bone mo ɓe jokki on kadi wona accintingol ɓe ko ne'ugol ɓe ɗon needi moƴƴiri kon to ndin iwata ɗon kono kamɓe ko ɗum tumɓe ko ɗum wonno objectif séminaire on wallahi ɓe inni ɓe ndaari ɓe calculi e nder lagine fof fewndo ɗo e nder lagine fof nokkeeli ka zina wona ɗo waɗeede tawa nokkeeli ko accanaaɗi waɗaaɗi spécial ka zina to waɗee timbi han kiikiiɗe han subaka ɓe inni hino timmi nokkeeli capanɗe yani nokkeeli 100 e 7
e sappo e ko fawata ɗum ɗon mbiru kamɓe ko ɓe anndi ko il y a plus de 710 lieux de prostitution en Guinée ɗiɗo fof ina wonda e majji ɗi lieuji ɗo hiɗi annda Konakiri ɗo ɗe ndaari en konti ɗo fof no enndi ka kadi sa yaari gaɗa ɗo ko woɗɗa seeɗa ɓeyna ɗo la forêt ɗum ko télé ɓawo makiti soso ɗo nokkure no ɓennade la forêt sa yahi ɗon 24 heures sur 24 ko prostitution wona waɗi kippora ley ɗon yaha férouge wallahi lazim mi naɓi nawnuɗo an e ka labtan leyɗo hono ɓeynata mo flamboyant miɗo iwtude toon mi arta mi botte iblisa himo wulla mi landi iblisa ko honno o yii oyni inni akhafullaha rabbal alamina tawi ko ɓiɓɓe julɓe dari katara o iblisa ɗiɗi susal ɓe ndaar sa landi ko moyne wallahi inni akhafullaha rabbal alamina sa feƴƴi ɗon a jippori ley toon yaha ha nongo ɓe accanalan haqqe siɓe ga nongo taadi no ɗon yani nokkure no ɓennande taadi club wallahi ko nokkure ka zina waɗete ñande wo ñande bimbi ha kikiɗe sa iwri ɗon a jokkiri ngal ɗa a hewto yiratoma hewta Carrefour no ɓennama ɗon Carrefour jahannamaya transit Carrefour jahannamaya nokkure wotere lagine nde ala ɗimmo ko ɗon sa yahi ɗon kadi a tawa 24 heures sur 24 bimana hiɓe jokki ƴawra ɗon yaha ara kippe ka ɓuri ɗon lollude fen ɗo ko ɓen ɗon nattana leɗɗi alarba bimana ɓe wi'aɓe fewndo ɗo ko kamɓe woni top e ɗilliyeji fof ɓenna ɓe bari bek kippe ɗo haray ɓe kippe ɓen no anndi ɓe acci hakkesi ɓe ga sa yahi ɗon kadi ko ɗum tawata ɗon feƴƴa ɗo yara hamdallahi ka yani e destiné o barineteɗo destiné yani ɗon kadi 24 heures sur 24 ko ɗum wona waɗede ɗiɗo ko liyeji en kontay ɗo haaron ken ɓeɗo fof ino hajjatelire matoto maɗum natta leɗɗe alarba ɗen siti wona wigol ko ɓeyɗo tum kadi ɗiɗo nokkeli fof hiɗi ka men ɗum ɗo hino waɗede hino anda ɓuri nokkeli 970 ka zina wona waɗede tawa ɗum no anda no feeñi e kene kadi par ce que ɓeɗo kamɓe ko ɗum ɗo ɓe hotti ɗum ɗo ɓe happi est ce que ko ɗum ɗo tum ɓeni ɓe anda kamɓe ko ɗum ɗo ɓe yiidi muɗum jonnon ɗum ɗo no tabiti si wona Allah subhanahu wa taala faabi ɓeydoto kadi yaara yeeso par ce que on ONG mo mi haali ɗo inde muɗum fraternité médical Guinée ɓe inni kamɓe ɓe jundi e nder ɗi sitji ɗo fof e nder ɗi liyeji ɗo fof ɓe waawi heɓugol ton yani e nder ɗi liyeji sonnaɓe wonɓe wadde ɗum 2005 hari ɓe yawno bimana 905 personnes wonnoɓe yawde kalabtan ñawdo wallahi ladim 905 personnes 2005 ɓe ndaari 2006 ɓe tawi wonnoɓe yawde kalabtan ɓe sowi laabi tati tawanoɓen 2006 ɗum ko 2008 ɓe ndaaruno ɗum kadi ɓe yaltini kadi o résultat ɗum idan ɗum ɗo ko hunde sakinde ka meɗen sikki ala e muɗum min miɗo anndi an hiɗa anndi ko hombo dari litugol inna ɗum ɗo waɗata kadi on ɗon kadi ko x ko innete par ce que wona an wona min wona oya kadi mo tanƴini ɗen o wona mo tanƴinorɗen on on ɗon noyne x e nder ko mi ɗaɓɓiti kon fof ko homɓe dari ñawdugol ɗum ɗo ko groupe gooto mi heɓi laggine ɗo dariɓe wino faala tongugol lié ka prostitution watte e nder laggine ɗulle kadi bimana on ɗon kadi sa ndaari ɓe a tawa ɓe gaynata par ce que kamɓe hoore maɓɓe ko yarayɓe ɓeere ha darora kollum kono ko ɓen ɗo wi transit ɗa ɗo gelituma kala probléme ji waɗay sonnaɓe yahaynoɓe ɓen ɗo waɗa piiji ɗin har ɓe wattiɗi yaltinde ka kene ɗum wona ka yaati oɗa ko groupe bimana mo annduɗen inde mum o wi kanko o wakkilaki no gasa banda makko ara ɗo ñande goo o formi groupe ɓenni groupe o les taliban inde makko nden kanko ko suffa alu suffa noon ɓeeɗo ko inde sahabaɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam formuno bimana est ce que si tawno ɓeeɗo ino wawno andugol haqqe alu suffa e hoore maɓɓe est ce que ɓe memayno hamuri haa ɓe haara ɓe yitto ɓe ƴetta inde ahlu suffa le ne woɗɗondirno e maɓɓe bu'dal mashriqain wako funnange e hirnange woɗɗondir no jeeyano e leader ɓe ka ahlu suffa fi zamani rasul abou hurayrata radiallahu anhu ñande goo o fotti e sonnajo no yawde ka juulirde tawi sonnajo no waɗi parfum o wi bandirawo kon to yaata o wi miɗo yawde juulugol onni mi torike ma mi jeeji mo yiltu ka suudu yaha lootuɗa longal salligoɗa si juula sabu mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka
kala sonnajo yaltuɗo ka suudu mum tawi himo urni Allah subhanahu wa ta'ala windaymo ko makko ko neɗɗo waɗɗo zina ko ɓeɗo wonno ahlu sufa fi zamani rasul amma ahlu sufa on fewndo ɗo ko ɓeɓe nanden ɗo inde muɗum no dari haɓugol ɗum ɗon ɓe yeti ɓe jokki kadi allahu subhanahu wa ta'ala walli e bawɗe makko ɗum ɗon ɗuytori bimana sabu wakkilare ɓen sukaɓe ɗon hay si tawi ɓe wiyama ɓe feewa kamɓe kono wallahi ɓe wawi nafugol kamɓe e ɓoylare maɓɓe nden hiɓe wawi nafugol l'islamu sengo doole ko ɓe mari kon par ce que ko wodani en e telema maɓɓe ɓe imni e nder duuɓi nayyi si tawi ɓe wuuri selli haara transit ala martude donc ɗum ɗon kamɓe woni objectif maɓɓe on e nder duuɓi nayyi joni noon bimana ɓeeɗo kamɓe hoore maɓɓe sa ndaari a taway peewal ngal ala toon kono ko honɗum marɗa feere ko du'anagol ɓeeɗo yo Allah tabintinɓe ko ɓe woni kon sabu abdoullahi ibnul moubarak ko ɗum o yawno o tawi neɗɗo no yari beere no waali mo inna la ilaha illa allah ko waali ɗon abdoullahi ibnul moubarak ɓatti o neɗɗo tawi o ɓattotako himo luuɓi beere himo yoodade beere ko waali ɗon mo inna la ilaha illa allah abdoullahi ibnul moubarak o heɓi sok ka ɓernde makko kono neɗɗo julɗo yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni naayo fiɓo ko hawka jama on naayo ñaaɗo o wikko yimɓe ɓe ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe amma ko heddi kon ko Allah heddani ko honɗum o gorko waɗi abdoullahi ibnul moubarak o yehi o ɗaɓɓi ndiyan haa o heɓi o ari o maɗɗini o gorko o wiiɓimo o inni ko ayyo yaroru beere no tedda e ɗengal ma ngal nde yaltinta la ilaha illa allahu tawa ɓeere no yilde ka hunnduko ma o laɓɓiniri hunnduko oya kon fii o wi la ilaha illa allahu tawa ɓete hunnduko no laaɓi wallahi o wi mi immi mi yahi makka hajjugol miɗo wangade suudu kaaba mi fotti e on gorko himo jikki kale suudu kaaba himo juula himo wulla mo toro Allah subhanahu wa ta'ala peewal mi waali jemma miɗo ngalɗi ko honno o hewtiri ɗum ko kanko mi acci no yarno beere ɗa ko kanko mi yiiti ka suudu kaaba goɗɗo ari wiilan ka mi ɗaaniɗo ya abdallahi taharta famahu min